Nizere ko mumeze neza, nizere ko byagenze neza mu mirimo murimo. Iga plumbing online na Igaju Technology. Tugiye kwestara robine ikoresha amashanyarazi. Iki ni igice cya kabiri. Niba utarabonye video ya mbere, kanda subscribe, ukora kunzogera, ukakore notification kugira ngo uzajye ubona video zose tunyuza kuri iyi channel. Dore uko bigenda. Urafata ijisho rya kamera, urimanurire muri gasket rubber. Ra gasket rubber ubonye. Nurangiza ushyireho kore. Iyi ni kore resist amazi. Teka robine kuri lavabo. Turahita tumanukira munsi ya robine. Munsi yayo dufungeho iburo. Mwarabibonye muri video ya mbere, ariko iyi video igiye kubyerekana byose. Turafunga accessoires zose zijyanye na robine kugeza tuyestayeho n'amashanyarazi, byose mubyirebera. Turafungisha iyi spana kugira ngo robine ikomere. Turayikaza neza gutyo nk'uko bireba. Ubushize twarabyerekanye, utarabibonye nta kibazo yasubira inyuma tushoje ino video areba uko byagenze. Tumaze gufunga robine, ubu ngubu bihagaze yemye, irakomeye mu buryo bwizewe. Ugomba kwitegereza ko iringaniye, izajya imena amazi muri sink strainer drainage director. Genzura ko robine ikajije kandi uyiringanize mu buryo nyabwo. Nyuma y'ibyo byose turamanuka munsi dufunge controller. Controller ni aka kabuwate tugiye gushushanyiriza aho turi butobora intoboro. Turafata marker pen, markeri. Iyi controller ifite imyenge ibiri. Buri mwenge turashushanya ku gikuta bijyanye n'iyi controller. Nyuma y'ibyo byose imyenge ibiri urayireba iri mu ikaramu y'ubururu. Turafata foreze dutobore ya myenge direct kwinjira imbere mu gikuta. Turatoboza aka kamashini imyenge ibiri ihuye na ya controller, noneho duhite tuyifunga ku gikuta. Umwenge wa mbere tumaupfumura, ubu ngubu turi gupfumura umwenge wa kabiri. Ni ibintu byihuse cyane. Nshuti yanjye, ndagushishikariza kwitegereza ubu bumenyi, nta handi hantu wabukura. Dore nkwereke ukuntu bigenda. Cheville ya mbere tuyishyizemo, cheville ya kabiri tuyinjizemo. Turahita tuyikurikira yinjiremo imbere. Ubwo gutyo ndimo ndayogamo imbere mu gikuta. Cheville utwo tuntu ushyize mu gikuta. Turahita twomeka controller kuri ya myenge tumaze gushyiramo cheville. Dufungemo ivisi. Iyi controller ifite amavisi abiri. Visi ya mbere turayifunga gutyo. Dufate indi ya kabiri nayo tuyinjizemo. Dufunge na turnovise muri ubwo buryo. Nyuma y'ibyo ngibyo, nira gufunga controller, turahita dukonektaho udutiyo tw'amazi. Turafata tefro tuyizungurutse kuri ya drain. Aho niho amazi amanukira, y'amazi yo kwiborosa, gukaraba, amanukira aho. Nyuma y'ibyo ngibyo ufata aka gacupa uzamura, ugahita ugahuza air drain strainer. Umanura urugori neza, manuriremo rubber. Rubber igomba kumanuka. Rubber ni kaka rwa rugori karagapira kajyamo imbere gafunga amazi. Kaze neza ufunge ku buryo amazi atari bumeneremo nabe yatunguka. Nyuma y'ibyo ngibyo tugiye gufunga twa dutiyo tubiri nari maze kubabwira. Turaba tefro hano kuri vandekeri. Aka kantu reba nimaze gufungaho tefro kitwa vandekeri. Turafata ko gatwa flexible, uwo mugozi
ujyana amazi muri kontorora tuwufungeho gutyo. Uyu mugozi wifitiye agasupana kawo ariko ntabwo bihagije, uhita ukaza iriya buro ukoresheje grey and graze cyangwa se adjustable. Ugomba kuyifunga ku buryo wumva ko wageze iyo kugira ngo itaza guhitisha. Ubwo maze kurahura amazi tugiye guhita tuyinjiza tekite muri kontorora mu mwanya wo kuvoma, naho turafunga buryo turabishoje. Turahita dufata akandi gatiyo tugafunge kuri kontorora, ubwo ko kagiye gukura amazi muri kontorora kayohereze muri robine. Turafata aka gatiyo tugafunge muri robine direkite. Turabanza tukegerezeho, ibi babyita kurobesha, tukegerezeho dufunge n'amaboko. Nyuma y'ibyo ngibyo tugiye guhita dukonekitaho rya jisho rivuye kuri robine, ari ryo rya kamera y'amakuru muri kontorora kugira ngo irekure amazi. Nako turagafunga gutyo. Nyuma y'ibyo ngibyo byose turazana ikabure y'amashanyarazi. Robine ikoresha umuriro ungana n'120 ko twita monofaze mu bijyanye na electricity. Turahita dufungura amazi direct. Ubu ngubu amazi yahise agera muri kontorora direct. Tugiye gutestinga robine yacu turebe ko amazi yayigezemo. Turegerezaho ikiganza gutya. Wow, urabibona ko bya bintu byabikora. Ndagushishikariza rero subscribe nonaha kugira ngo hatazagira video nimwe yongera kugucika. Urakoze cyane, ntiwibagirwe gukora subscribe. Tuzasubira ubutaha.